So far na ka utala Aume alama kwasema kwenda utwa toto ni Aume kenda. So can we conclude kana these men are not looking for genuine love, they are looking for women with money. Na ni bwana la toto take ndo moyo munga Dole na yo wono ndwe ila toto nani women rep musakwewa wa Bomet County ate ina kindu mbona Aume mwenyewe shoot ya your shot mwiyo umutulete tu I mean mulikuwa tu hapo hata mshughuliki no jamaa mwana yinde zika na jamaa woni wezangu ke yanda unanundu no wona mugwana mota nuna mrecognize here by the way as I want to recognize my driver ana mugwana mota yake IB campaign mrecognize ya matiliba mendi by the itatoto lakini ndio Aume ambaye kana atoto ambao thukuma wachane afanye kazi kwanza ambao thukuma ndo mambo met ni mwana na wenda za Yesu sienu seriously no ndoi enyo ndeka kwati yewe ona kaina ambo kwa ramza kani gete wakati wakani ndio kene haye ne mutombi we mheshimiwa ndio mheshimiwa Linet Toto kwati yewe na yu mulikilo musumbo mulikilo nzoma tuna banyo aitonde anakono ne wa uyingo ya kwani wendi enda ukutwa nonsense ona ibelo nanga ikai manda kura na muina munga muna sasa haka kaka na kuma we ya mumba kweli we dwa mumba kweli no atongwese ka no su ende no su no nenda munga otherwise Aume na badali ambe ukini ya break obu aba ngio kwasia we muona isewe kala muingo ano kwenda uko mutwacha lenga ino na moni siete kunye na kone mukonywa kone tiko thuku ndo kuna mola yulua Linet na nyine ndiwe Aume webyo mbona ti okona muito na ithi tukwatene mbona katani bana mwenyewe mwana mungaona Linet Toto nelo nanga ika muina munga ajalekana kwile kutembea katsugita matuta atano mwenyewe kwana lakini yuka theiye wethi yake bakie ka the yuke na mtsala Linet Toto no isinga yamboni se nuwe iwe sio kaingi ogoni andilikanya mwana omwe kani weteka andilikanya mwana omwe amede ama praise and worship my keyboard sikanisa no with ya be na akonima me yo you know na you are the am no sube be madam mu atongwese praise and worship aine anesa na yuma mina na usio manyatha ithi kanisa ne wena uyo muthaiti manatha ithi enzako nukaithe ukunete keyboard ukoze akonima keyboard menda ukona manalite abini ya lalite Yesu be bathe obeye na yuno la mwana okunie keyboard mamina uthaiti wathela kumalo banzo bawiyo na kanisa yuno ngethi bara Yesu asifiwe yuno mimi nimeokoka tu mani azi okusipi undu kuchera undu kutukira nimeokoka siku ya leo Yesu ni Bwana jamaa bi kwa madam waine ya mwate nimependa jamani unaimbilia vizuri una sauti nyororo Mungu akubariki sana hiyo amwate na sasi amboya ngaibe kendo monise na nethi anuko okuta iketai nethi anuko okuta pia ngaibe kendo monise ambonisi ati mwana wa isingo by the way mwana wa isingo abia bara buwe ngai neni akameja ka uma siambete yakwaje okuko myake sio ndio na agency ye imawe ngai ambonisie kana muka wakwa akauma ba ngai ambonisie kana muka wakwa akauma ba kanisa ni kwa praise and worship na ambonia nuwe kibeti chakwa my wife to be na madamu ya kombosio nezedi ande muruka amyengu wani wowe aya sio kakola kwenga yuka muyati hakuonie kana ninye muka basta wako